I posljedno sam sa sebe danas što ćemo raditi. To jest rećem danas ko su ovo dva, znači ko su ova dva lika iz Dragon Ball Hero. Neću vam kažem još imena, zato što ovo je bukvalno novo i da, to je to. Za vreme ću samo snimati o Dragon Ball Hero, tako da ljudi možda će sutra da će jedan video o Dragon Ball Hero, tako da ljudi i također mi ljudi zapratite na Instagramu. Pa sad sam počeo da objavljam mangije, znači sam počeo da objavljam prvi chapter. Tako da sad sam stigao do 7. ili 8. chaptera da objavljam na Instagramu. I tako je svi pridružujem ovom Discord serveru za zabavu, imate link u opisu videa, tako ljudi mi možemo krenuti na ovu debataviju. I ajmo ljudi, znači kao što sad vidite, znači pokazat ću vam kako su za ovu dva lika, znači imamo tu evo Njupa i njega imamo, samo ljudi minut, znači ovako. Nema nešto puno njima kao što možete vidjeti, znači nema bukvalno ništa. Evo samo imamo da kartica od Dragon Ball Hero. Ima i njemu i svi vidite ništa ne piše skoro, tako da njemu piše samo to. Tako ljudi, ajmo sad da pokažem, znači ova likoša se zove Kamin, znači Kamin, a ovaj drugi lik se zove Oren. Znači njih dva se zovu i Kamin izgleda kao ove neke mašine, sad ćete na šta mislim, izgledaju skoro mutant mašine, znači izgledaju, njih dva izgleda, znači isto piše, evo tu piše izgled i tu izgled kao ove mašine i izgledaju oba dva isto kao i nešto tufle. Sad ćemo imamo šta je to, to je da vidimo šta, znači oni su isto iz ove, iz ovih što se ratuje protiv Saiyanaca. Znači lično Kamin je nasilna osoba, ovdje piše Oren je nasilna osoba, biografija zatvorska planeta, Oren napada univerzum 6 pored Kamine, tako piše za nju, sad piše uz Oreona. Power Kaminova snaga prelazi hitove zajedno sa Orenom preplavljuju hit i kapu i nastavljaju borbu protiv Super Saiyana i Keflom zajedno. Znači i Kefla, znači to smo sve vidjeli jučer kad sam radio reakciju, tako piše tu za njega, sad piše ovdje Kamin. Ovdje neke tehnike, ima neki Crash Bang, ovdje ima Smash Bang, nastup video igrica, Super Dragon Ball Hero, to vas ne zanima, japanski bitke, trivale, Oren ime potiče od naranđa, znači naranđa je dobio, a ovo dobio od mandarine. Znači eto to i to je to ljudi, tako da ljudi, ako se video da ste like i subscribe, se sljedeći grupu. Nadam se sad da znate kako se ovo dva lika zovu. Oni su iz neke grupe, a tu grupu ću raditi sutra. Tako da sutra izlazi isto video o ovoj grupi i ko se u njoj sve će pokazati sve to. Dakle ljudi, to je kao neka tajna organizacija, to ja govorim kao. Tako ljudi, mislim da sljedeći grupu. Tako pozdrav za sljedeći video ljudi, veliki pozdrav.